Hristos a ne stekli kroz banana patice sveti zemlji svima si to je karisamenost. Hristos vaskrse mrtvih smrću smrtništi svima u grobovima životarova. Blagosilje dušu moja Gospoda, Gospode Bože moj, uzveličao se jesi veoma. U slavu i veličanstvu upukao se jesi svetošu kao kaljina modelaštva. Prostiriš nebu kao kožu vodama, pokrivaš visine njegove. Ostavio si oblake da podlože svoje porišne križba vetrova. I činiš angele svoje kukujima i služite svoje plavene ognjene. Otvorio si zemlju na temeljima njenim, neći se pokojevati do veka. Bez da nije kao karima, obrtač njeni na gorama vode se zaustavljale veće od zapovesti koje od glasa groma Boga. Uzlaze na planine i silaze i doline na mjesto koje si im odredio. Granicu si postavio ko neće preći, niti se vrati na poplove zemlje. Ti izvodiš izvora planinama između vode. One napajaju sve zveri, poljske očekuju jedan za želj svoje ptice nebeske kreni se nastavio. Između stjenačka se glasi koji napajaš gore sa visina svojih, nastiće se zemlja plodova dela tvojih. Činiš da trava raste za stoku i zelene službu ljudima, da proizvedu mlede zemlje i krv srce čovjeka ukrepljuje, da ulje ulepša lice svoje vidove se iz srce čovjeka, nastiće se blago drveće dvojskog jedrivarski koji se zasadio. Tamo će ptice gnjezda sve sviti rodima pita i štuka vodi. Gore visoke nalazi jelenama stjene i približište zečevima. Stvorio si mjesec da pokazuje vrijeme. Sunce poznaje zalazak svoje prostire štame, nastaje noće, glede se šuske žleri, parići što riču i grabe svoju hranu, Boga kaže. A kad se sunce robije kupljaju se odlaze daleko u leglo svoje, da izlazi svoje čovjek na dnevno svoje, na posao svoje do večera. Kako su veličanstvena dela Tvoja, Gospode, sve si premudrošću stvorio. Ispuni se zemlja tvorevine Tvoje, na more veliko prostorno, tamo su blizavci kojima broja nema, životinje male, velike, tamo lađe, plove i kipa, nekog si stvorio da se igra u njemu. Sve od Tebe očekuje da im daješ na vreme, kad im daneš oni se okuplje i kada prišu u svoju. Sve izla se ispunjuje dobrotnoma, da lice svoje okreneš, smute se i kolebaju. Kad im oduzmeš dahod i nestaju braca svoje braće, kad im pošalje duha Tvoga, opet se vraćaju tako kadaš lice zemlje, kad dovete slavu Gospodina. Obradali su se Gospodinima svojim, on Bog zemlje čini da se tresi koji se dočite govorimo se njime. Veliči Gospodu, životu moju, samu pojeći Bogu, da opet postoji. Njemu će biti ugodna moja Tvoja, ja ću se radovati Gospodu svome. Neka nestanu sa zemlje bez Bogoci, tako da više ne bude blagosiljaj dušu moja Gospoda. Sunce poznaje zalaza svoje prostire štaru, nestaje noć. Kako se veličanstvena djela Tvoja, Gospoda, sve se premudrošću stvorio.
святі на заповістили Твої. Господи, ми нас не повернемо, не врятели руку Твої не втренні. Не відролікує хвала, не відролікує Христа. Тобі слава, відролікує Отцю і Сину і Святому Духу, Святому Господа
Василия Великого, Григория, Богослова, Ивана Златоуста, Светлого Отца нашего Афанасия, Кирилла, Патриарха Александрийских, Святого Отца нашего Николая, епископа Великийского Чудотворца, святых равноапостольных Методия, Кирилла, учителя славянских, святых српских просветителя Евангелия, Симеона Мироточего, просветителя Савы, Арсения Максима, Василия Острожкова и Петра Центийского, святых славных доброповедных мученика, преподобных Богородских Отца наших, святых праведных Богородителя Иоакима и Ани, всех светлых Твоих, добромилостивых, Господи, молим Отец,
nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Još se molimo za blagoverni Hristoljubivi rod naši, za sve pravoslavne hrišćane. Još se molimo za prosvećenja vjere naših sina Konstantina i za svo Hristo bratstvo naše, za svo svaku dušu hrišćansku rasluženu i namučenu, kojoj je potrebna milost, pomoć i zaštita za zaštitu grada ovoga i onih što žive u njemu, za mir i blagostanje svega sveta, za nepokolebivo sveti Boži crkava, za spasenje i pomoć otaca, braće naše, koji se strahu Božim trude se i služe za odsutne nešto su na putu, za isceljenje bolesnika, do pokoja, lakšanja, poštenje grijehova, blažene uspomene, do sada preminulih otaca i braće naše pravoslavni koji ovdje i suda počivaju, za izbavljenje zarobljenika i zatvorenika, za braću našu koji su na dužnostima, za sve koji su služili, koji služe u svetome hramu ovome recimo. Još se molimo da ovaj grad i svaki grad budu sačuvani od gladi, pomora, zemljotresa, potoka, požara, pokolja, najezde tuđina, zemlju svakog rata, i da blagi čovjekovi Bog bude milosti, predosreći dobrati svaki gnev upere na nas, i da nas izbavi od pravedne svoje pretnje, i da nas pomiluje. Još se molimo i da Gospod Bog usliši glas moljenja nas grešnih i da nas pomiluje. Jer si milostiv, čovjekoljubiv Bog, i tebi slavu odnosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Pazi, mir, svijet, pride, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, molitvama se prečice, Vladičice naše, Bogorodice, Hristovije, Marije, silom časti i životvornog krsta, zastupništvom častih nebeskih sila, bestelesnih častnog slavnog proroka, preteče krstitelja Jovana, svetih slavnih, svetlanih apostola, svetih slavnih, naučkovednih učenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, velikih vasiljenskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslowa, Jovana Zlatousta, svetih ravna apostolnih Metodija Kila, učitelja slovenskih, svetih ravna apostolnih Necova, Vasilija, Vladimira, Lazara, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškoga, Petra Centijskoga, svetih pravednih Bogoroditelja Joakima i Ane, i svih svetih kojih učini blagoprijatnom molitvu našu. Dakle nam oproštaj se rešenja naše. Zakrivi nas od krivih krila Tvojih. Odagni od nas svakog neprijatelja i protivnika, umiri život naš, Gospode, pomiluj nas i svet Tvoj, i spasi duše naše kao
Volk und Land, in dem wir leben, für alle rechtgläubigen Christen. Auch beten wir für unseren hochgesalbten Bischof Metropolit Gregorius, für unseren hochgesalbten Bischof Tessin, für alle unsere Brüder und Schwestern in Christus, für jede christliche Seele, die Trübsal und Mühe nach Gottes Hilfe und Gnade verlangt. Wir beten auch für den Schutz dieser Stadt und die darin leben, um den Frieden und die Sicherheit der ganzen Welt, um den schönen Stand der heiligen Kirche Gottes, um Heil und Hilfe für unsere Väter und Mütter, Brüder und Schwestern, die mit Gottes Furcht und Eifer ihre Arbeit und ihren Dienst tun, für die Reisenden und Abwesenden. Wir beten um Genesung der Kranken, um Ruhe, Erquickung, seliges Gedenken, Vergebung der Sünden für alle im Glauben von uns gegangenen rechtgläubigen Väter, Mütter, Brüder und Schwestern, die hier und aller Orte ruhen. Wir beten für die Befreiung der Gefangenen und Gefolterten. Wir beten für all unsere Brüder und Schwestern in ihrem Dienst, für alle, die in diesem heiligen Tempel dienen und gedient haben. Wir sie alle lassen uns sagen. Auch beten wir für den Schutz dieser Stadt, dieser heiligen Kirche, jeder Stadt und allen Landes, damit sie bewahrt werden vor Hungersnot, Seuchen, Erdbeben, Überschwemmung, Feuer, Schwert, Ansturm fremder Völker und Bürgerkrieg, dass unser guter und menschenliebender Gott uns gnädig sei und nach seinem Wohlgefallen fern von uns halte, jeden gegen uns gerichteten Zorn und uns befreie von seiner gerechten Strafe und sich unser erbarme. Auch beten wir, dass Gott der Herr die Bitten von uns Sündern erhöre und sich unser erbarme. Erhöre uns, Gott, unser Erlöser, du Hoffnung aller bis an die Enden der Erde und alle derer, die auf dem hohen Meere sind, der du gnädig bist, allen sei auch uns gnädig, wieder auf unserer Sünden und erbarme dich unser. Denn ein erbarmungsreicher und menschenliebender Gott bist du, und dir senden wir die Verherrlichung empor, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immer da und in die Ewigkeit der Ewigkeit. Sada отпущаш слугу Твоя, Господи, по речи Твоє с миром и рочем выведешь спасение Твоего Святителя, Трица Святую, светло за областяне за Божие, слава народа Твоя Израиля. Амин. Христос воскрес из мертвых, смертью смертью прави, сущим огробек живодарова. Христос воскрес из мертвых, смертью смертью прави, сущим огробек живодарова. Христос воскрес из мертвых, смертью смертью прави, сущим огробек живодарова. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззакония наши, святи посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, Твой си на небесима, да се свети имя Твое, да дойде царство Твое, да буде воля Твоя, и на землji kao i na nebu. Хлеб наш насущный дай нам danas, и опрости нам духове наши, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Amen.
auferstanden? Es hat mich auferstanden. Liebe Schwestern und Brüder, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der katholischen, der äthiopischen Orthodoxen und evangelischen Kirchen, verehrte Gäste, ich heiße Sie alle herzlich willkommen zur feierlichen Weihe unseres serbisch-orthodoxen Hauses hier in Frankfurt. Seit einiger Zeit ist diese Kirche schon ein lebendiger Ort des Gebets und der Begegnung für unsere Gemeinde. Nun aber ist die Zeit gekommen, in der wir nach der Vollendung ihrer Ausgestaltung und Ausschenkung gemeinsam das große Weihfest begehen dürfen. Dieses Fest ist die Krönung an unseren bisherigen Mühen und Gebete, ein besonderer Moment in der Geschichte unserer Gemeinde. Wir befinden uns in den lichtvollen Tagen der österlichen Freudetage, in denen die Hoffnung des auferstandenen Herrn unsere Herzen erfüllt. In diesem Jahr dürfen wir, wenn auch durch glückliche Fügung und nicht durch Absicht, das Osterfest am selben Tag begehen. Möge dies ein Zeichen sein, das uns ermutigt, in Zukunft öfter gemeinsam zu feiern, nicht nur auf Zufall, sondern als Frucht entschaffter Bemühung der Bitte unseres Herrn entsprechend, dass sie alle eins seien. In dieser Freude gedenken wir auch eines besonderen Zeugen des Glaubens, des verstorbenen Papstes Franziskus, dessen barmherziges und authentisches Zeugnis von Christus viele bewegt und inspiriert hat, auch jenseits konfessioneller Grenzen. Sein Einsatz für die Armen, seine Schiene des Friedens und sein beharrliches Zeugnis vom Evangelium der Barmherzigkeit bleiben uns als Zeichen wahrer Christus-Nachfolge in Erinnerung. In der heutigen Vesper treten wir liturgisch ein in den Sonntag des heiligen Apostels Thomas, jenes Siegers, dessen Weg vom Zweifel zur Gewissheit durch die Berührung mit dem Auferstandenen uns alle berührt. Möge dieses neu gestaltete Gotteshaus ein Ort sein, an dem solche Begegnung möglich wird, wo Zweifel Raum finden darf und doch lebendigen Glauben verwandelt wird. Ich danke Ihnen allen von Herzen für Ihre Anwesenheit, Ihre Verbundenheit und Ihre Gebete. Christus ist auferstanden. Da voskresne Bog i rastočaci Abrazimu i da vječat otrica Jego nenavivljači Jego. Maska smjašena javnavnes pokazasja, maska nova svjataja, maska ta izgledaja, maska
svima.